Anya laki din! Nay, mare, apay nga gwalwalis ka katrabi eh. Ha? Taapay ko, mare. Dakas ka de? Kasla saan ka matabak-baketan? Anya? Apay, saan aya nga imbaga tinaganak mo amay parit ti agwalis itirabi eh? Pamati la titataw idi ang gaday ta kumare. Di kan tumat nga min mamate. Dakas nga ro ti agwalis itirabi eh, ta iwalwalis mo ka no ti swerte. Nagado ka nga. No kayat mo nga agswerte iti biyag, mamati ka iti ibagbagak. Awan mat mapukaw kan ka no agtungpal ka kit. Tsaka mukan ka kumare. Anya? Pangasim man ta sa anak nga iramraman ka dagiti pamatim, asaan mat nga anak kapapati. Anya laki din. Ano dyan ang neg kung ay bagbaga ni Aida itay? Bakit? Kunana, adakas ka no ti agwalis itirabi eh. Ha? Para kan kwa na katdakas, takas la ka no iwalwalis ti swerte ya. Naggadukit nga amuna da dyan nga kumarim. Iso siguro ati pa nakabilin dagiti apong na. Ngamno siyak, anya aga po sa anak nga agwalis. Kat nagadungarod ti wara dagiti ubing. Isuman, patsim mo da dyan kumarim nga. Depende la tamot ati pa nagtrabaho kan panagagat no maipapan iti swerte. Punreta bakit? Sana maal-ala iti saan apa nagwalwalis iti labi iday ta. Anya laki din. Ay, dayjay at Jenny. Iso nga awan ang asin suwanda iti biyag, gaputasan da apatyan ti may bagbaga kadakwada. Ne, anya ka di marinday tang ibagbagam si Kaida. Apay manen anapan kadagiti karuba ti saritaan. Idi rabi nga men, nalabsak ni Jenny nga agwalwalis. Imbagak kan kwa na, adakas ti agwalis iti rabi. Sana mamati. Anya? Kunaday di apong ko, dakas at talaga ti agwalis iti rabi. Tamay walis mo kano ti swerte. Tila da kamot Aida. Nagadulag manen nga. Ne, tamay sa kamot. Ibagbagak lang arudan. Awan mat ti mapukaw no bilang tatong palam. Jak amuken Kaida. Apay malaala ayat ti sana panagwalis iti rabi ti swerte. Ha? Depende la tamot ay di kinagagat, kinasarot ti tao. Anya lagi din. Ale, may isa kamat kumare. Ha? Apay kumare. Agwalwalis ka brabe eh. Anya? Tapay kuma. Dagis aya. Awan lat nagdumaan yung ni Jenny. Ha? Apay, saan aya nga imbaga dagiti naganak mo adakas ti agwalis iti rabi eh. Dakas ti panagwalis iti rabi eh. Takas lam iwalwalis ti swerte. Si kaki dimot kumare Aida. Anya kay kumatidakas na ti panagwalis ko iti rabi eh. Kita dungarod mo ti wara dagiti ka anak ha. Kat mabalin mo mat nga ipabigat. Si ka talaga mari Aida. Apay nga ipabigat ko pa ilaang nung mabalin ko mag-aramidin itan. Patpatim mo da ita. Ay, awan at talaga tinagdumaan yung iti dayjay at Jenny. Ako nakmanan. Pamati lang dagiti sadot at tao diti bagbagam kumare. Agawid ka din. Nagado ka nga. Natatagwali sa mampay. Tasakam. Ay. Adaman ti saludsudek kada kayo, nana. Ha? Anya dayta? Apay, pudno ka ti bagbaga dayjay nga Aida. Adakes ka no ti agwalis iti rabi eh. Anya? Iso mga minti kanayon na nga ibaga. Saan lang nga siyak tinang ibagaan na iti dayta, nana. Adu kami. Anya laki din dayjay nga Aida. Depende la tamot ah. Kanayon na nga ibaga at ipanagwalis ka no iti rabi eh. Kat malas. Takas la ka no iwalwalis ti swerte. Karugit na kijay. Saan mga swerte nga eh. Patsam mo dayjay nga Aida. Iti da ito akinabakat kon. Awan pa iti napuotak ang nagmalas iti biyag na. Gapo iti panagwalis na iti rabi eh. Anya laki din. Isumot lang kiti kunak. Ngam dayjay nga Aida.
Ipaturay nga tayo muna. Ay, patpatsem dayjay. Awan pa'y tinasayat ang maisuro na itipada na aparswa. Salbag. May samot dayjay ang nagalas a bakla. Isu siguro nga awan aasensuan na itibiyag, tamay samot nga awan denggen na sao. Ne, tairamraman mo manin da dya bakla. Apay manin aya. Binagaak adakas ti panagwalis iti rabi. Ngam, nakadkadlaw iti rupa na asaan amamati iti bagbagak. Anya? Kurang lakit katawaan na ti bagbagak. Jak amukin kay da. Naku na maday ito tibilin da di apong mo alakay. Dakis nagwalis iti rabi. Ngam da dya nga apong mo. Nagswer-swerte aya iti biyag na. May sakamat! Yeah. Imbis apatsyong ti bagbagak, kas kalamangin insulto. Kasla kay lakulto. Saan ka ngayon insultuan ay da? Agsalsalod sudak laang mo. Anya laki di dahi tuyang. Sardangan nakman dino, no saan mo akayat amadusag ka? Ah. Ay, panawan naklangan ditoy. Salbag kakit day. Kaslasan kayo mo't abak-baketan nana. Nay, aliya ka din day tangay bagbaga maida. Apay, saan nyo nga mo adakas ti panagwalis iti rabi ay? Ha? Apay, saan nga insuro tinaganak yo ayaday ta? Agwalwalis kayo kay rabiin. Iwalwalis yo lang ti swerte no kasta. Daraan sa mo ti ulo maida. Anya? Bakbakit na kon, gumawang pa tinapuot ka nagbalin amalas ti biyag na. Kapulang iti panagwalwalis na iti rabi eh. Anya laki din. Apay, saan nyo ang makita dagita bagbagiyaw? Nagpapadaan nyo kada bakla kunday jay at Jenny. Saan nyo nga mo ti may suraw? Aniya, sakpay at talaga ti sana pa isuraw. Ay puuna yan. Dita kay manlangan. Ala, agwalis kayo latang agwalis. Tapno ad dapay nga agmalas kayo iti biyagyaw. Ay, di kay ammo ti may suraw. Masaya ta nagawid kan. Narabyan ka manayin. Apay aya, inuray nakpailaang. Di ka pala imo na naturog. Inuray ka talaga, tanyuray ko king katiwara, Jessilid. Anya? Unay kan ay da. Nangan ka iti nagsasamit, Jessilid. Sakit saan mo at dinalusan. Nubigat ton. Anya no bigat ton? Ay salbag ni. Alangan ang maturog kay jay. Ado tiwaraan na nga ng timangga kas kadaan niya jay. Nagwaya ngamin dito kusina. Ngumno apay nga ijay kapay laang nga napanangan. Nagadu ka taparikot mon? Ibagbagak aya si katimang dalos katsyakmat. Alang aron, inkadalusanan. Hindi. Apay, may isa ka mat, asaan mo nga amo at dakas ti panagwales iti rabi eh. Isungarod ako nakainton bigatan. Anya? Kas iti kanayon ko nga ibaga. Dakas ti panagwalis iti rabi eh. Isungainton bigatan adalusak day jay. Mauwatam. Lakay! Lakay! Umay ka man ditoy! Darasam! Awaya, rabrabi magkagpukpukaw nga. Ada simra ka nagdakkel ako ton dito'y lapayag ko. Anya? Marikirik na ka talaga. Nagdakkel ako ton. Basol mo mutlang day ta. Imbagak nga mingkin ka adalusam tinanganam. Ngam nagado nga ibagbagam. Dakes, tagwalis itirabi kong kunam. Anya lakit dinaya dino. Sinarek lang arudan ti kuton tilapayag ko nagadupay lang nga sasawamat. Udno mo ti bagbagaksan aya. No dinalusam kumatinanganam dito'y silid. Awan kumatinakuton dito'y. Naturong kalatta dito'y nga oras saan mo pa at dinalusan ta ko na madakis nga rod. Anya nga ita. Sinirek lang nga rod ti kuton de talapayag mo. Ha! Awa na talaga ti sirsirbim nga asawa. Dinakpayam mo nga isakit. Salbag ka. Alamat na. Tulungan na kung dito'y lapayag ko. Hey! Makamuka di talapayag mo.
Dahil tati ganabam iti pamatim ama iparit agdalaw so nagwalis iti rabi. Di pa laki, mapanaming ako itong talapayag mo. Nyalaki dyan. Nana, pangasim man tatulungan na. Nay, apay ay daan at parikot mo. Ipigpig samtiag sa una na. Diyak ko na'y mangigti bagbagam. Apay natulong kan. Un nga ron, Nana. Anda nga min simrek ako ton dito'y lapayag ko. Sapay nagdakkel ako ton. Anya? Di larabi, Nana. Nagsakit na talaga ti lapayag ko. Sapay day dyan matadino. Awan bibiyang na kanya. Di nakpay matulungan mat. Tapay nga men. Anya trasaw no apay anakastrek ti kuton di talapayag mo. Kwa nga min, Nana. Amo yung matan. Dakas ti agwalis iti rabi Iso ako nak nga ipabigat kung ti panagdalos ko iti silid me. Naturog aklatay jay. Ngamni, simbrek matan ti kuton dito'y lapayag ko, Nana. Ay da paw aya ay da. Day tanto mga men ti patpatsam. Pamatila day tanagiti tattao asa daw. Anya? Day tanto mga men ti mulmulam iti panunot mo. Anya nga ita. Gapo iti kinasadot mo. Agparikot ka lang araw. Anya laki din. Nakadamagan mo't iti day talakay. Di tama nakaluba. Anya laki din kat gunggo na Nagkuna nga men asaan na awalisan no nasken mo't andalusan. Amumitin na dyan ako malim. Mamati la unay adakas ta agwalis iti labi. Tama iwalis ka no ti swerte. Anya nga ita, no kinutong tilapayag na. Isukot tinang ipaikan ko na ati pagparikutan na. Tangalod ket. Kat, naikat nga tan ti kuton itilapayag na. Saan pa ka no? Baka gay ay ayam pa lang di unig Isumit ako na nagiti kaluba. Adda di tabalay da nga agpalpalikot. Gapoy tidakil ako ton nga day tilapayag na. Kung kuna damit. Anjala kit det. Sumungsungat ka pa ilang nga maagkat-katawa ka. Anyat gagaram dito'y balay, kumare. Nadamag ko nga men, asinerak ka no ti kuton di talapayag mo kumare. Iso ngay mayak. Anya? Anya kumati kakat-katawa iti dayta. Makakatawak aga po iti aramid mo, salbag ka. Ay, di nakpagpungpungtutan, Jenny. Awan ti nakakat-katawa iti araramida ka. Anya nga awan. Ay, apo aya mare ayda. No saan kumaga po iti pamati, mapamati ti sadot, awan kumati pagparparikutam ita. Anya? Ipigpigsam ti agsaw, tadyak mangag. Di ko na gunggunam! Anya? No kasapulan nga agwalis nga men iti rabi agwalis. Tapno saan ako tunan? Saan kat aday ta pamatim ti pangpangrunam? Anya nga ita, problema lang kimpay na. Aging ka ita, dapay lang ti kuton di talapayag mo. Anya laki din. Kaya't mo asawan. Napan ka ibalay da, kumare. Wan kumare, pinasungada ka, iti makapainsulto akatawa. Ay, nainsulto mo't lang, bes. Ay kadun bes. Amumot tanti panagat katawa kat makapainsulto, bes. Ay, gunggunanakit di Kinasadot na lang da jay. So asan na makawalis iti rabi Ay pudno day ta, bes. Basol na kadimot laang, nga pa nakastruk ti dakkel ako to ni tilapayag na. Pamati ti sadot at tao ti patpatsin na. No ado ti warna, apay kiti na saan kang agwalis. Tsak manamukan ko na, siguro. Itaan ako ton tilapayag na agnakam mo siguro, bes. Huwag nakam abes. Ngam no saan latta, ang mga no inton sumarano kat saan lang alapayag na ti kutunan. Ang mga no ti silang ng tumutan. Anya? Katwan mat, no sarkan ti kuton jay mabagbagi na, jak lamon, ay anya laki de.
Kumusta nga, kumari Aida? Si kamat gayam kumari. Wen, ako nga. Di mo kunain na nakuton mo day tamatam. Iso asan na ko na mailasin, salbag. Si kakit di man. Ang ko, medyo ipigpig sambasit na panagsaom. Tama nga no di ka unay mangag. Saan pa'y ngamin anay tinakkel ako ton dito'y lapayag ko. Naiina, tikunak laang gungunam. Anya? Ti lang to mga min patpatyam. Surwam kay ding agdalo si Jabalayo. Aldaw manwin rabi, parbangon malam. Anya dita. Ha? Ita, day talapayag mo ti kinuton. Alangan kay di mga orayan pa ilangan, day ta silang mo ti makuton. Ay, jalamon, pati kere mo, mapo. Jalam. Si kakit di mat kumari. Putno mo ti bagbagak, saan aya? No day ta silang mo ti makuton, ang mga nupanawan na kanila kay mo. Iso asan mo nga orayan na mapasamak day ta. Surwa mo ti agdalos. Saan adakas si panagwalis iti rabi. Ti dakas ket ti kinasadot. Nyalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.